Paklongkam BJP Sakti Kendra Hinpen Patirpi Ponsi Paklongkam Kehai Ronghang Pathu BJP Mass Joining Programe kapaman ponalong bang pharoi sireng koya bang phubang phiatum amena mena songalong penchi oponsi BJP songalong chipa ogdun abang phuabang phiatum aphan KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen tim karbiang long atum dengpon pusi bertanang pale Socheng Thenta constituency ke parlopon Paklongkam dikrut soa hawar Kehai Ronghang Pathu BJP Mass Joining Programe kapaman ponalong Mai chari pon korkanthi mondor mai phul doloing tia hinpensi chari pon Bangso Mass Joining Programe along APSLC Congress a song along pen GO ponsi bang pharoi sireng koi abang phubang phietum BJP a song along chipa ogdun Bangso Mass Joining Programe mai long MLA Dorsing Ronghang a hinpen APSLC a song atum ki mai tina long ta sik schedule kitab chipon wer lake ke thek thea posi amai tina long ta pon krilo ke thek atum ke kita pon krikre pusi rada thengno pachini pon Bangso amai long BJP asong ja po atum rada thengno APSLC asong aphan karbok pon alam the chimin mepin pensi lam the arbok ponsi mai pajut pon lapen halapu Paklongkam dikrut pia hawar arar tuma phan aki joypen longle pata KACCM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpensi pi pajur pon Bangso Mass Joining Programe kapaman ponalong manpeng aluhi KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Horan Singh Be lapen MLA Dorsing Ronghang Bidya Singh Ingleng lapen KAC Chairman Raju Tiso lapen Deputy Speaker Ajit Kumar De lapen EMMAC lapen Board Chairman pen Chenglok BJP ke Kroy Araratum RDGP pon si Mesen pen pachun pon Si Kehai Ronghang Pathu aklam pinni Don pharoi sira doning koi don beni nulok si pinni ke teram taptu bang pharoi sira don pharoi sira doning koi abang APSLC tumsi Youth Morcha करते हैं तुम तो DPLong लांच पिकेट klem nora perlo pu pisi pinni ke teng konamai lasi laso ke teng konamai lo darni tum MP MLA local MLA tapen ke dak Karbiamo Thomas Council Speaker Deputy Speaker pen Paklongkam MEC Board Chairman Rwanda Dakte Bang Sideng on BJP party along Philippine Kelang Tunakan Rapen Tuksi Nantum Bang Iglo Penalang itu mahingkanta Lam Jai Pon Loje DPSLC Tumke Rarapan ke Thanta Phantu Rarapan ka Chupai asa yang ding lok sike deng posin itu ke koi crazy itu mat hakir label situ thon itu BJP along sini tum nang cepa ulun pol ben BJP long si itu nang tumpu sini tum cingwai cing sai tan sini tum ripon si pini rake BJP long nang ta bulu jalan kita mi thang ben si alang tum ta pini rada thing si lam jai pon don pharoi sira don koi domu kapan dak dikut nang tum an kipale di laso tuar pin ye bangke isi bangke Chief Minister isi special package tuar kar bianglong isi so kedeng to kar bianglong to 6 consensi yang kangalong lasi hola dokmuka pen up to so jenghenda consensi an kapeleji hola so tuar bang dan survey bomlo latame je MLA election apra kapitang pon je fansi nono Chief Minister mangke lanchak ti bonlo lapen moda Kehai Ronghang Rongso pinpulo ni phanang pido bodo ada pen stage pen chenglok development pen chenglok war pen chenglok la penala picnic spots paspa develop nahi pen chenglok la aisa lengke lake non ke rang MP election aprang si take claim model tapi sir border puta dini thankai sir border puta ke ni tum chingwai ching sai lo pen border ke do chumang tum ben ching ki tham si sia team toisi ada kara tum ta damo lo ke chipi salo lo abis proses cedon si nanti ke argumenta ensamble lo apen ke karbiang long along leke ni tum kana kaca ka itu mage kopai lo itu cumang da chipi edel itu mangke ya long kape tum da cumang tum da dak suteng ta konsensi long da cumang tum itu mana padik dal dipin le itu ke bangalong leke dule ya di posisi tum kan padik dal alang tum nang sang non bangke chipi non ke border bangke kan sam